دم باش خواندەکارین مێ هێژا و دەلال هەم چاوانە ئیشەڵە و تەبدە خێر و خۆشیە دەبن هەرتم ئیرۆ ئەمێ وانەکەن و ببن شخۆ بەرێ هژمار بربوون وانەیامەیە ئیرۆژی بەردەوامکردنە هژمارایە وانەیامەیە ئیرۆ هژمارین شپازدەهێ هەیە هژدەهێمێ بن پازدە شازدە هەڤدە هژدە شخۆ بەرێ هژماری خۆ بربوون ئەمێ دیسانێ ئێنن بیراوە ژیەکێ ji sıfır هەیە çardehê birبû beriyanha birêzê em ber bi pêş de em herin em ê bêjin sıfır yek du sê çar pênc şeş heft heşt neh deh yazdeh dozdeh sêzdeh çardeh ev heta vê hejmarê me birbû û îro jî em ê wa berdewam bikin em ê hejmara şpazdehê şazdeh hevdeh hijdeh heye hijdehê em ê bibin hejmara me ya پازدهê em ê bêjin em ê meyzênin em çawa dinivîsin hejmarkî jî û nivîskî jî em çawa hejmarê xwe li ser xêza beriyanha jî me got û em ê dîsa dubare kirin çawa em li ser xêza binivîsin ji ber em li ser xêza nenivîsin em xetê me wê nexweş min lê nûska me wê nepaqij be wê nespehî be ji bo wê jî hertim ez bêjim wa divê hûn li ser xêza binivîsin niha meyzênin hev hin kom li cem me hene komên tiştane em ê meyzênin ke hejmara we çiqas e û em çawa vê hejmara dinivîsin em ê meyzênin niha li vê derê ev komek kevçiye hûn hemû dibînin werin em ê kevçiya xwe bi hevdor e bihejmêrin yek du sê çar pênc şeş heft heşt neh deh yazdeh dozdeh sêzdeh çardeh pazdeh piştî hejmara çardehê çi hejmar li cemetê zarokno hejmara pazdehê em çawa li ser xêzika dinivîsin meyzênin bi vî awayî em ê hejmara xwe binivîsin hejmara yek û li rex wê jî hejmara pênc li cem me dibe hejmara pazdehê li ser xêzika em binivîsin nivîskî jî çawa em dinivîsin ev ji xwe ji ber ku tîpa tîpa mezin deynaye me got tîpa mezin her tim navbera her sê xêza de wekî dî tîpê me yê biçûçik navbera her du xêzê binî de ye paz û em ê deha xwe jî tîpa da di navbera her du xêza de meyzênin bi vî awayî em hejmara xwe ya pazde hejmarkî em vî awayî dinivîsin li ser xêzika û wekî dî jî nivîskî jî vî awayî pazde kevçî me çend derketin pazde em ê werin berdewam bikin niha li vê derê ev komek biskewîte li cem e em ê wa bihejmêrin piştî hejmara pazdehê çi hejmar li cemetê em ê niha nas bikin yek du sê çar pênc şeş heft heşt neh deh yazdeh dozdeh sêzdeh çardeh pazdeh şazdeh piştî pazdehê çi li cemetê hejmara şazdehê em şazdeh hejmara xwe bi çi awayî dinivîsin hejmarkî em bi vî awayî dinivîsin hejmara yek û li rex wê jî şeşame em bi vî awayî li ser xêzika dinivîsin û nivîskî em çawa dinivîsin tîpa xwe ya şa me got em ê mezin nivîsin navbera her sê xêza de ye şaz deh ev hejmara me ya şazdehê jî em bi vî awayî dinivîsin hejmarkî û nivîskî li ser xêza em vî awayî dinivîsin piştî me got me heya çardehê birbû piştî çardehê çi hat pazde piştî pazdehê jî şazde niha em ê mêzênin piştî şazdehê çi hejmar tê zarokno li vê derê komek qedehin yan jî em dikarin bêjin fincan û çi xwe re dibînin mûnasib baş bê hûn ê wê bêjin li vê derê ev komek li cem me heye em ê wa jî bihejmêrin em ê mêzênin piştî hejmara şazdehê çi hejmar li cemetê em ê wa bi hevdor e bihejmêrin yek du sê çar pênc şeş heft heşt neh deh yazdeh dozdeh sêzdeh çardeh pazdeh şazdeh hevdeh piştî hejmara şazdehê çi hejmara hejmara hevdeh hejmara xwe ya hevdeh em çawa dinivîsin dîsanê hejmara yek li rex wê jî hejmara heft em bi vî awayî li ser xêzika dinivîsin hejmarkî û nivîskî jî em
تیپا خویا هاما گوتیا مزنا امید نابرا هر سه خیزه ده و کی دید نابرا و خیزه بنی هر دو خیزه بنی ده مهجما تیپا خویا بچوک نویسن هف ده ام بفي آواي هجمارا خويا حفده هجماركي ونفيسكي ام السر خيزا دنبيسن نها امورن ديساني امبر ببيج دهارن بردوام بكين امي تش هجماري بشتي حفده هي تش هجمار الجمتي امي ميزينن افتشن الجمه كومك داركي جلانا اف شخورن جواجي ميزين هريكي رنگا كما قلت بريان هاجي شخوما وانا خويا رنگاجي بربو ما قلت قاسي تشت برنگ بن هو قاسي خوشكن ميزين جبركو قالك رنگن هو قاسي خوشك بون دايا نها امي وبهج ميرن اف چند دارك الجمع هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 هجده بشتي حفده چه هجمار الجمته هجمارا هجده او جي امي هجمار كي جي نفيسن و نفيس كي جي لسر خيزه هجمارا ما هجده هجمار كي بفي اواي و نفيس كي جي ده نها اف هجماري ما الجمع تشيبون 15 16 17 18 بريان هاجي شخوما 0 حياة 14 ما بربو وكي ديجي ما تمام كرن ما بردوام كرن بشتي 14 15 بشتي 15 16 بشتي 16 17 بشتي 17 جي 18 هالو امبريزي بر بپیش داخدچن نها جي زاروكنو پرتوکا خو بکن سر و پلاس و نه امی هنداری خو چاره سر بکن پرسایی که چیز ما بیجه ام هر کومکه که بگهینن هجمارا اونجا مانا ما هجماری خو 15 و 16 و 17 و 18 ما برن افانا هجماری ما هر چار برن نهال وی داره هر یک جوانا که هر کومکه جوانا هجمارا کل جمع امی میزن که چقاس هجماراوی امی بگهینن هجمارا اونجا جمع نهال ویداری افرنگ بازنن گروورن امی و بهجمیرن چندن امی بگهنن هجماراوی یک ام بحفظورا همو بجمیرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اف چندن 15 الجمکانی هجمارا 15 و هجمارا 15 امی وی کومکی بگهنن هجمارا گنجاو الوی داره اب هنک کابن یان جی دامن الجمع او جی کومکا امی و بجمیرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 چقاسن الوی داره الجمع هجدنا کانی هجمارا هجده الجمع اوایا امی وی کومکی جی بگهینن هجمارا گنجا لوی داره اف ستیرکن الجمع امی ستیرکی خوشی بهجمیرن که چندن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 چقاسن الجمع 17 ستیرکن و اف جی هجمارا ما یا 17 امی بگهینن هجمارا گنجاو لوی داره اف جی هنک لولن الجمع امی و بهجمیرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 چندن الجمع 16 لولنا افجي هجمارا مايا 16 هي ما اوجي كومك جي گهانده هجمارا وينا نها برسا 2000 کنو چشمت خوازید بیجی ام نویسینا هجماران بردوام بکن هجمار ما هر هجمار ما همون نویساننا 15 دینانا و 16 و 17 و هجمارا هجده او ناقي و تابلوي الجمع دينانا وقلتنا و هجمارا بردوام بكن عيني وكوانا امي تمام بكن و نفيسن وانا وحتى وانا ما بفيرنجي بداويد به حتى وانا كدي ونتمين تخير وخشيته وساعتها وخش